Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo muri uyu mugoroba ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 19 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2026. Kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarwanyi ba M23 barasabwa kuva mu bindi bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Hano rero tugiye kurebera hamwe nibihe bice abarwanyi ba M23 batangiye kugenda bavamo ndetse bagomba kuvamo biturutse ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira, nyuma yo kuva muri Plaine de Ruzizi. Bano barwanya igitutu cya Amerika gitangiye kugaragaza ko bagomba kuva mu bindi bice. Ibi ni ibihe bice rero kugeza ubu, ariko nubwo bimeze gutya, Alliance Fleuve Congo M23 irakomeza kugenda yerekana ko nubwo rwose igomba kuva mu bice, ariko bishobora kuba bikubiye mu mayeri ya gisirikare yo gufata ibindi bice byagutse. Ibi rero turaza kubihuza gute? Igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika M23 iva mu bice, ariko Alliance Fleuve Congo yo ngo bikubiye mu mayeri ya gisirikare yo kugira ngo barebe ko bakwagura ibindi bice. Iyi ngingo ndaje nyikugezeho mu kanya, turebere hamwe n'ibi bice bano barwanyi bakwiriye kuba bavamo. Ku rundi ruhande n'izi strategy cyangwa se imigambi ya gisirikare aho bagomba gufata ibindi bice. Nubwo bimeze gutya, ariko mu misozi ya Baraka, mu misozi irangamiye umujyi wa Baraka, ibintu byongeye gukomera cyane. Ubona ko ntago ibintu byorose mu misozi irangamiye umujyi wa Baraka. Ese byaba bifite aho bihuriye n'ibikorwa byaba bifite aho bihuriye n'ibikorwa by'abarwanyi ba M23 natwirwaneho muri iyi misozi ya Baraka, cyangwa se byaba bifite aho bihuriye n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi na FARDC muri iyi misozi ya Baraka, cyangwa se imisozi irangamiye umujyi wa Baraka? Ni iki gikomeje kugenda kihavugwa kugeza ubu? Ubona ko cyakomeje kugenda giteza urujijo muri Kivu y'Amajyaruguru. Wazalendo benshi cyane bo bakomeje kugenda bahungira muri teritwari ya Walikale. Kugeza ubu rero kuki Wazalendo uyu munsi ku cyumweru batangiye guhungira muri teritwari ya Walikale? Ni iki M23 iri gukora muri teritwari ya Masisi bigatuma noneho Wazalendo ku bwinshi batangiye guhungira muri teritwari ya Walikale? Ku rundi ruhande turajya muri Katanga. Muri Katanga ibintu byakomeye cyane, kuko urubyiruko rwo muri Katanga rwamajije gushiraho imigambi mishya, strategy nshya zo guhagarika Perezida Tshisekedi mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga no kumubuza kuzongera kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Ibi bibaye rero mu gihe n'ubundi coalition article 64 imaze iminsi yigaragambya inashira igitutu gikomeye cya politike kuri Tshisekedi kugira ngo adahindura itegeko nshinga. Nyamara muri Katanga urubyiruko rwaho binavugwa ko rushigikiye cyane umugabo witwa Moise Katumbi, rwateguye ibikorwa bikomeye cyane bigoye rugomba gukorera muri Katanga kugira ngo bahagarike uyu mugambi wa Tshisekedi. Turajya ku yandi makuru. Hari amakuru akomeje kugenda avuga ngo amakamyo agera kuri 18 apakiye ingabo z'u Rwanda akomeje kuva muri teritwari ya Masisi yambuka imipaka. Mu kiganiro kibanza hari amakuru nari nakugejejeho kuri iyi ngingo, nyamara tuje kubona andi makuru mashya. Ese aya makamyo agera kuri 18 n'ay'ingabo z'u Rwanda koko ziri kuva muri Masisi ziza mu mujyi wa Goma zikambuka ziza mu Rwanda? Iyi ngingo turaje tuyirebere hamwe, nubwo rwose nari nabikubwiye mu kiganiro kibanza, ariko tubonye ayandi makuru mashyashya. Turaza kunyarukira ku yandi makuru y'imirwano ikomeje kugenda ivugwa mu bice bitandukanye, yaba Kivu y'Amajyaruguru yaba Kivu y'Amajyepfo. Itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi nayo ntakubwiye muri izi ngingo yose hamwe ndaje nyakugezeho. Mbere yuko twihuta rero ndagusaba gukora like, mukore like muri benshi. Ku rundi ruhande munakore subscribe niba mutarakora subscribe, ariko mukore like cyane kuko bituma aya makuru yacu agera ku bantu benshi cyane. Kubwizo mpamvu rero ni nako dusuza inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Afrika, Canada, Australia, ku mugabane wa Aziya. Tunabaha ikaze muri aya makuru. Reka duhite twihuta rero tutabatindiye, tubanza guhera kuri iki gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigatuma abarwanyi ba M23 batangira kuva mu tundi duce nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande bakava mu bice bitandukanye muri Plaine de Ruzizi aho bafungiye ahitwa Gatogota, kandi ibice byose byahise bisubiramo ingabo za leta. Ubu hari andi makuru mashyashya dukomeza kugenda tubona. Aya kandi ni amakuru yo kwizerwa turi gukura muri Kivu y'Amajyaruguru hagaragaza ko abarwanyi ba M23 bagomba kuva no mu bindi bice. Ariko se ni mu bihe bice? Hano rero ni muri teritwari ya Rubero. Ubu rero turi kubona amakuru ko abantu barwanyi ba M23 bagomba kuva mu gace ka Kitsumbiro, bagomba kuva mu gace ka Kirumba, bagomba kuva mu gace ka Kaina, bagomba kuva mu gace ka Limbongo ndetse na Kanyabayonga. N'uduce tungahengera ngo tugera kuri dutanu. Agace ka Kitsumbiro na kambere, agace ka Kirumba na ka kabiri, agace ka Kaina na ka gatatu, agace ka Limbongo na ka kane, n'agace ka Kanyabayonga. Utu n'uduce tugera kuri dutanu rwose abarwanyi ba M23 bagomba kuva
kuvamo muri teritwari ya Rubero, ariko bikaba biteganyijwe ko bazatangira kuhava mu cyumweru gitaha. Ibi kandi bikaba byabaye nyuma yaho ingabo za M23 zigiranye ibiganiro bikomeye cyane n'ingabo za Uganda hariya muri teritwari ya Rubero, aho M23 yagiranye inama n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Uganda muri teritwari ya Rubero. Alliance Fleuve Congo ikababwira ko hari ibice bagomba kuvamo, ariko batifuza ko bigarukamo ingabo z'uburu nako batifuza ko bigarukamo ingabo za FARDC, Wazalendo cyangwa se FDLR. Ati turifuza ko rero ingabo za Uganda arizo zabizamo. Buro twakuriye amakuru ko mu byaganiriweho hagati ya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za Uganda ari uko Alliance Fleuve Congo yerekaga ingabo za Uganda yuko bagiye no kuva muri ibi bice birimo Kitsumbiro, Alimbongo, Kilumba ndetse Kayina ndetse na Kanyabayonga. Ariko nyamara nubwo aya makuru akomeje kugenda ajya hanze, Kanyabayonga twaje kubaririza turabaza tese Kanyabayonga naho M23 izahava, Alimbongo M23 izahava, Kirumba na Kayina M23 izahava. Ubu rero ku makuru turi gukurura M23 ishobora kuva Gitsumbiro ikaba yanavana Alimbongo, ariko amakuru dufite ishobora kutava Kirumba, ishobora kutava Kayina ndetse ishobora kutava Kanyabayonga. Bishoboka ko tuno duce ari utundi twagiye twongerwaho na bya binyamakuru bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ati igiye kuva no muri ibi bice, ariko amakuru dufite yo nuko igomba kuva muri Kitsumbiro hakazamo ingabo za Uganda, nk'uko aya makuru akomeje kugenda abyerekana mu cyumweru gitaha. Nubwo bimeze gutya, ariko andi makuru ari kwerekana iki aturuka muri Alliance Fleuve Congo. Amakuru ari guturuka muri Alliance Fleuve Congo yaragaragaza ko abarwanyi ba M23 bashobora kuva muri ibice byo muri teritwari ya Rubero, ariko bakava muri teritwari ya Rubero bakaba bakoherezwa mu bindi bice bitandukanye nko muri teritwari ya Masisi cyangwa se muri Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se ku bindi byerekezo birimo za Fizi, o plateau ya Uvira n'ahandi hatandukanye, kugira ngo ahubwo bafate ibindi bice byagutse. Ibi rero byatangajwe nande kugeza ubu ngubu. Ibi rero byatangajwe n'umugabo secrétaire n'umunyamabanga uhoraho wa Alliance Fleuve Congo, bamwita Bwana Benjamin Mbonimpa. Ngira ngo hari ibiganiro bigera kuri 2 cyangwa se ibiganiro yagiranye n'abaturage bagiye batandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyambere yagikoreye muri teritwari ya Rubero, ariho yagaragaje yuko nubwo abarwanyi ba M23 hari uduce bashobora kurekura, hari n'utundi bari bararekuye muri teritwari ya Rubero. Ati ibi ntago turi kubikora mu buryo bwo gutsindwa cyangwa se bisobanure ko tugiye kuva ku butaka bwa Congo. Ati ubutaka bwa Congo tuzabugumaho nta nubwo tuzabuva. Ati kandi ikindi nababwira, ntimugakomeze kugenda mukurikirana amakuru y'ibinyoma atangazwa n'ibinyamakuru bya Kinshasa cyangwa se za social media za Kinshasa. Ati nibyo hari ibice tugomba kuvamo, ariko ntago bisobanuye ko tugomba kuva mu bice byose cyangwa se tuve ku butaka bwa Congo, ahubwo ibice turabivamo kugira ngo turebe uko twakwitegura gufata ibindi bice bigari. Reka turebere hamwe rero uko Benjamin Mbonimpa yabyivugiye mu magambo ye. Benjamin Mbonimpa aragira ati ntabwo tuzasubira inyuma ukundi, nta nubwo tuzajya handi, ntituzemera ko amahoro twabonye bigoranye yakononekara. Ati ntabwo tuzava ku butaka bwa Congo, nta nubwo tuzasubira inyuma, kuko tutazemera ko amahoro twaharaniye ku butaka bwa Congo yakononekara. Ingamba zacu za gisirikare zishobora kugaragara nkaho dusubiye inyuma. Hano uri kubyumva ko Benjamin Mbonimpa yabanje kubiteguza abaturage bo muri Rubero ng'ingamba zacu za gisirikare zishobora gusa nkaho dusubiye inyuma, cyangwa se mu maso y'abantu, mu maso y'abanyekongo bishobora kugaragara ko dusubiye inyuma. Nyamara Benjamin Mbonimpa aragaragaza ko atari ko bimeze, nubwo mu maso y'abantu ingamba bagiye gufata cyangwa se nizo bamaze iminsi bafata, abandi bantu bazifata nko gusubira inyuma. Benjamin Mbonimpa rero aravuga iki ngo ntago ari nko gusubira inyuma, ahubwo ni ukugira ngo tuzagura ibice dufate n'ibindi bice bigari by'ingenzi cyane. Ati kubwizo mpamvu rero ingamba zacu dukomeje kugenda dufata tuva mu bice bitandukanye. Ati abantu barabona ko dushobora kuba turi gusubira inyuma, ariko ntago ariko bimeze. N'amayeri ya gisirikare azadufasha kwagura ibindi bice. Bino Benjamin Mbonimpa yarari kubitangariza abaturage bo muri teritwari ya Rubero. Nyamara Benjamin Mbonimpa hari abandi baturage heruka kuganira nabo, noneho babakurira inzira ku murima, abereka ko Alliance Fleuve Congo M23 itazava ku butaka bwa Congo, kabone nubwo hari ibice igenda irekura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nubwo Benjamin Mbonimpa rero yabwiye abantu baturage bo muri Rubero ko gusubira inyuma cyangwa se gufata ingamba zo gusubira inyuma bidasobanuye ko bari gutakaza ibice, ahubwo ari ukwitegura yuko rwose bagomba kwagura ahubwo ibindi bice by'ingenzi. Benjamin Mbonimpa hari n'ikindi yatangarije abandi baturage. Ni mu kahe gace ndaje nkabagezeho mbabwire n'ibyo yatangaje. Hana ahumuriza abaturage ati ntaho tuzajya. Umunyamabanga uhoraho w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 akomeje kwizeza abaturage bo mu bice bigenzura cyangwa se umutwe wa M23
bagenzura ko badateganya gusubira inyuma na gato ku ibyo ko ibyo ari ibinyoma. Asaba abavandimwe bakiri muri za Wazalendo kureka guta igihe mu ishyamba. Uyu munyamabanga uhoraho bamwita Benjamin Mbonimpa by'umwihariko yabwiraga abaturage ba Kinyandonyi rero hano ni muri teritwari ya Rucuru mu minsi ishize ubwo yari yabasuye mu rwego rwo kuganira nabo, abasaba kureka kwizera ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo yababwiye ko kandi yari yabitangarije i Lubero kuwa 11 cyangwa se tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Benjamin Mbonimpa yavuze ko ubwo basubiraga inyuma mu bice birimo Kinyasenge hano ni muri teritwari ya Lubero, FARDC na Wazalendo bagiye mu bice bavuyemo bigira nkaho babifashe barangije bahohotera abaturage. Hano akavuga ati ubwo twakoraga ibyo twavuze ko tutazongera gukora icyo gikorwa ukundi. Ikindi kandi nibaza kudukubaganira tuzabaceka tunabirukane kure. Niyo mpamvu nshaka kubabwira abaturage bacu ba Kinyandonyi aya makuru yo ku mbuga nkoranyambaga yo kubabesha ngo bazagenda barasubira inyuma, ngo bazashyira imbunda hasi cyangwa intwaro hasi, ngo bagende, ni ibinyoma byambaye ubusa. Musonge murye ubugari bwanyu muryame mwishime. Abaturage bahise bakoma mu mashyi bavuza akaruru, maze Benjamin Mbonimpa akomeza yemeza ko bari kumwe n'abaturage kugeza iherezo. Yanabonyeho gusaba abavandimwe bakiri mu mashyamba ya cyane cyane Wazalendo kureka guta igihe mu ishyamba kuko batazabasha igisirikare cya M23. Ati Wazalendo mwebwe ibyo murimo ntabyo muzi rwose, ntago tuzava muri ibi bice. I Lubero aho umunyamabanga uhoraho yasuraga ibi bikorwa ibya Lubero byo ntabibabwiye. Hano rero nujya kureba neza hari icyo Leta z'Ubumwe za Amerika zakomeje gusaba Alliance Fleuve Congo subira inyuma bihereye mu mujyi wa Uvira, ariko bafungira Gatogota. Ariko Amerika isaba Kinshasa kutayisanga Gatogota ngo igabeho ibitero. Ibyo twarabibabwiye kandi Amerika ntago yifuza ko Alliance Fleuve Congo irenga Gatogota hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ku rundi ruhande ejo bundi tariki ya 15 wabonaga ko Kinshasa yiteguye ko Alliance Fleuve Congo izasubira inyuma ikomeza kugenda ibyitiranya n'ingabo z'u Rwanda. Ubu rero amakuru dufite Alliance Fleuve Congo ishobora kuva muri ibi bice nakubwiye muri teritwari ya Lubero, ariko nyamara nubwo abantu babihuza n'igitutu cya Amerika, ibyo Benjamin Mbonimpa yatangaje niko kuri. Naba barwanya ahubwo bifitiye gahunda yo kwagura ibindi bice ku bw'izo mpamvu. Muri teritwari ya Lubero barabona nta gahunda bahafite cyane, nta n'abasirikare bakeneye cyane, bakabohereza mu bindi bice. Nika ya makuru ahagaze. Mbere ko twihuta rero tujya mu misozi miremire ya Baraka, ibintu byakomeye cyane, tujya no kuyandi makuru. Reka tubanze tugaruke gato twamamarize Muganga Pembe, n'umunyekongo uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu mugabo avura mu buryo bwa gakondo, akavura amarozi y'ubwoko bwose. Uburozi bakoherereza bukaguteza ibibazo cyangwa se uburozi bw'ubuhuherano, ubwo Muganga Pembe arabuvura. Uburozi bagutega ukabutambuka bukaguteza ikibazo, Muganga Pembe arabuvura. Uburozi bagutega mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa, Muganga Pembe arabukuvura. Ku rundi ruhande urwaye igifu, urwaye umwijima, urwaye imitsi, urwaye rubagimpande, urwaye umugongo, niba byarananiranye ahandi nabwo wagana Muganga Pembe akakuvura akoresheje ibyatsi cyangwa se akakuvura mu buryo bwa gakondo. Ariko cyane cyane ubwo burozi bakoherereza bukaguteza ibibazo, hari abavuga ko babuze urushako, babuze urubyaro, abandi ngo bagize ikibazo cy'ibisazi bituruka kuri ayo marozi bakoherereza, gana Muganga Pembe. Nimero ze nizi zikurikira rero, ushaka kumuhamagara cyangwa kumwandikira ni +24883897033 nsubiremo +24883897033 Muganga Pembe akorera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande akorera muri Kivu y'Amajyepfo ku kirwa cyo Kwijwi no muri Tanzania hazwi nka Kigoma. Wamugana rero ibintu bikagenda neza. Mbere ko tujya ku yandi makuru yihutirwa, reka tubanze tunyarukire gato muri teritwari ya Fizi. Hano ni muri Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Fizi ntago ibintu byoroshye kuko mu misozi irangamiye umujyi wa Baraka hakomeje kuvugwa ibikorwa bya gisirikare. Ese byaba ari ibikorwa bya gisirikare by'abarwanyi ba M23 natwirwaneho, cyangwa se byaba ari ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi FARDC na Wazalendo? Hano rero ntago ari ibikorwa byatwirwaneho na M23 kuko kugeza ubu M23 ifite kwa murima igice kimwe, ikindi gice kikagenzurwa na FARDC, Wazalendo n'abarundi ntiragera bibogobogo. Nta kuntu rero yabigeze Baraka usibye kuba imaze iminsi yohereza amadrone mu bigo by'ingabo z'u Burundi muri Baraka, ariko nta ngabo zo ku butaka z'abarwanyi ba M23 zageze Baraka. Niba rero zino ngabo zitageze Baraka uyu munsi batanahohereje drone, nibihe bikorwa
biri kuvugwa mu misozi ya Baraka. Ni amakuru yo kwizerwa akomeza kugenda tugeraho avuga yuko ingabo nyinshi z'u Burundi FARDC bakomeje kwisuganyiriza mu misozi irangamiye umujyi wa Baraka. Amakuru akavuga ko ubu bamaje kwisuganya bagiye gutangira kumanuka Bibogobogo. Gahunda bafite ni ukugaba igitero gikomeye cyane ahitwa Point Zero. Ubu rero mu misozi irangamiye Baraka bari kwikusanya ku bwinshi cyane n'intwaro. Ugiye kureba neza wasanga imisozi irangamiye Baraka niho batangiye gutegurira bya bitera, ari naho bari kwikusanyiriza. Kuzihe mpamvu nuko babonye ko kwikusanyiriza mu mujyi wa Baraka rwagati M23 hita ibona amakuru. Ubwo rero tukanabihuza na bya bitero by'amadrone abarwanyi bari bamaze iminsi bohereza mu mujyi wa Baraka mu bigo by'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC hagapfa abasirikare b'abarundi, intwaro zigatwikwa. M23 imaje kurasa Baraka ku nshuro ya gatatu kuko no kuwa gatanu yaraharashe. Amakuru dufite rero no kwingabo z'u Burundi na FARDC baravuze bati rero hano muri Baraka nta gikorwa cya gisirikare tugomba kuhakorera, ariko igikorwa gifite aho gihuriye no gupanga urugamba rwo kwisubiza Point Zero n'utundi duce dutandukanye, kuko tubona ko uko tubipanga niko abarwanyi ba M23 bakomeza kutwohererezaho drone hano hagati mu mujyi wa Baraka. Bashobora kuba bafite intasi ziri kubaha aya makuru. FARDC n'abarundi rero bapanze umugambi wo kujya kwikusanyiriza mu misozi irangamiye umujyi wa Baraka, ni naho bari gutegurira ibitero. Ariko ku rundi ruhande amakuru dufite nuko barangije kwikusanya ibitero, bamaje kubitegura neza cyane. Ubu rero batangiye kumanuka hano Baraka rwose, batangiye kumanuka bava mu misozi ya Baraka bajya za Bibogobogo. Ubwo twitegure yuko ahitwa Point Zero hashobora kuza kubera urugamba rukomeye cyane. FARDC n'abarundi Wazalendo FDLR bashaka kwisubiza Point Zero, mu gihe abarwanyi ba M23 natwe irwano bashize imbaraga nyinshi cyane Point Zero, nyuma yo kumenya amakuru yuko abarundi FARDC bakomeje kwikusanya ndetse bafite gahunda yo kugaruka kugira bisubize Point Zero. Nibyo bikorwa rero bikomeje kuvugwa muri iyo misozi irangamiye umujyi wa Baraka. Ku rundi ruhande ariko tumanze tunyarukire gato muri Katanga mbere yuko tujya ku mirwano ikomeje kugenda ivugwa muri teritwari ya Masisi, bigatuma Wazalendo batangiye guhungira muri teritwari ya Walikale ku bwinshi. Muri Katanga rero amakuru yo kwizerwa dufite nuko urubyiruko rwo muri Katanga kugeza ubu rwatangiye kwikusanya, runategura gahunda yo gutegura ibikorwa bikomeye cyane. Muri ibi bikorwa harimo sabotage ku bigo bya leta, bataka ibigo bya leta. Ubwo hano harimo ibigo bya leta murabizi, bashobora kujya kuri meri cyangwa se ibindi bigo bikoreramo inzego za leta cyangwa se ibindi bigo bya leta. Amakuru akavuga ko runo rubyiruko rwo muri Katanga rwateguye ibikorwa byo gukora sabotage kuri ibi bigo bya leta mu ntara ya Katanga. Niko kandi runo rubyiruko rwo mu ntara ya Katanga ruri gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane igamije kwamagana Perezida Tshisekedi, bamusaba kuva ku butegetsi. Ariko ku rundi ruhande bamusaba iki? Bamusaba guhagarika umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Ku rundi ruhande banamusaba kutagerageza kwiyongeza indi manda ya gatatu muri 2028. Ibi ngibi rero urubyiruko rwo muri Katanga rubikoze mu gihe n'ubundi hari kuwa Celtic 64 igizwe n'umugabo witwa Martin Fayulu, Delice Sanga, Moise Katumbi, Celtic Kuni, za Mark Kabunda, nabo bafite abantu benshi babashigikiye bamaze igihe bo n'abarwana shaka babo bose igitutu Perezida Tshisekedi kugira dahindura itegeko nshinga. Nyamara muri Katanga aho bigiye gukorwa mu buryo bw'umwihariko kandi bikorwa n'urubyiruko, bivugwa ko rushigikiye umugabo witwa Moise Katumbi. Ibi kandi by'urubyiruko rwo mu ntara ya Katanga byanashimangiwe n'umugabo witwa Honorable Julien Kasanya. Uyu nguyu rero asanzwe ari umuhuzabikorwa wungirije w'urubyiruko mu muryango wa politike wa Moise Katumbi. Uyu bamwita Honorable Julien Kasanga. Bamwita Honorable Julien Kasanga yari mu mihanda ya Lubumbashi cyane cyane mu gace ka Kalebuka, quartier Maembe, mu bukangurambaga bwo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Yanasabye abaturage cyane cyane urubyiruko kuzitabira urugendo rw'ihuriro rya Coalition Celtic 64 ruteganyijwe kuwa 22 Nyakanga 2026. Urumva rero ko muri Katanga rero bakomeje kwigomeka ku butegetsi bwa Tshisekedi kuko ari ubw'abanyakasayi. Abanyakatanga bashinja buno butegetsi bwa Tshisekedi ati abanyakasayi muri kwikubira ubutegetsi, twebwe abanyakatanga mukadushira ku ruhande. Usibye ko bano banyakatanga bamaze igihe bangana urunuka cyangwa se bafitanye umubano utari mwiza n'abanyakasayi kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi nk'umunyakasayi. Rero ntago abanyakatanga bamwiyumvishemo, dore ko banamushinja kubahoza ijisho no kohereza inzego nyinshi z'umutekano muri Katanga kugira zibacungisha ijisho. Ku rundi ruhande Tshisekedi akibasira abanyakatanga. Ni nayo mpamvu bashinze wa mutwe wita Mouvement Katanga pour la Libération, wagiye unafata uduce dutandukanye twambura ingabo za leta. Uyu mutwe ukagaragaza ko Katanga
ishobora no kwigenga. Muri Katanga hari n'umwuka wo kwigenga bitandukanya na Kinshasa, ariko muri iyi minsi bafite gahunda yo kwamagana umushinga wa Tshisekedi wo kwamagana nako guhagarika umushinga wo guhindura itegeko nshinga mu buryo bw'umwihariko nk'uko nari nkomeje kugenda mbibagezaho. Reka tugaruke rero ku makuru. Hari umuntu wanyandikiye ati se watubwira ku makuru avuga ku makamyo agera kuri 18 bivugwa ko ngo yarapakiye ingabo z'u Rwanda ziri kuva muri teritwari ya Masisi zambuka imipaka. Hari amakuru nakugejeho mu kiganiro kibanza, ariko reka nze nguhu kuri mukunzi w'inkuru mpamo official, ubwo ngiye kugusubiza. Aya makamyo bivugwa ko ari 18 apakiye abarwanyi cyangwa se apakiye ingabo z'u Rwanda, zikaba ziri kuva muri teritwari ya Masisi ziza mu mujyi wa Goma, ndetse ngo zikambuka ziza Rubavu kuri borne ya 13. Ntago ariko bimeze. Aya ni amakuru ari gukwirakwizwa n'ibinyamakuru byo ku ruhande rwa Kinshasa n'imbuga nkoranyambaga zikorana na Wazalendo. Ntago ari ingabo z'u Rwanda ziri kuva muri Masisi ziza mu mujyi wa Goma zambuka ziza mu Rwanda, ahubwo ni rotation z'abarwanyi ba M23. Bamwe bari kuva muri teritwari ya Masisi baza mu mujyi wa Goma, bakava mu mujyi wa Goma boherezwa mu bindi bice, kandi murabizi ko rotation mu gisirikare ikora. Ubwo rero nuko bihagaze, ntago ari ingabo z'u Rwanda. Twikomereza n'ayandi makuru yacu muri teritwari ya Masisi. Ntago ibintu byorose, nta makuru akomeje kugenda avuga yuko Wazalendo benshi batangiye guhungira muri teritwari ya Walikale. Mu minsi yashize nakomeje kugenda nkubwira ko Wazalendo bari kugenda bamwe bahungira muri teritwari ya Walikale mu mashyamba kubera operation zikomeye cyane z'abarwanyi ba M23 kuri axe ya Zabibwe mu duce turimo za Rutangaza, za Longa n'ahandi hatandukanye, aho bano barwanyi basenye ibirindiro byinshi cyane bya Wazalendo na FDLR hano za Rutangazo ndetse na za Longa. Hano kuri axe ya Zabibwe Wazalendo amadrone abamereye nabi, FDLR amadrone abamereye nabi cyane, bagahungira mu mashyamba ya Walikale. Nyamara amakuru yo kwizerwa ari kuvuga ko Wazalendo kugeza ubu operation z'abarwanyi ba M23 kuri axe ya Bibwe zikomeje kubamerera nabi cyane. Ubu bamwe batangiye guhungira muri teritwari ya Walikale, ariko ntago ibintu biri buze kuza koroha, kuko ya mitwe y'abagido Shimurayi y'abanyanga ku rundi ruhande abaturage b'abanyanga ntago bifuza zino nyaturana za FDLR ko zihungira muri teritwari ya Walikale, ariko FDLR na Wazalendo bo batangiye guhungira yo kugahato bafite intwara ati nimudukumira turabarasa, kuko amadrone y'abarwanyi ba M23 na operation bari gukorera muri ibi bice ntago zitworoheye habe na gatoya. Reka dusoreze kuri aya makuru avuga ko nibura abantu bagera kuri 50 biciwe mu gico cyatezwe n'ingabo za leta n'abacancuro b'Abarusiya. Hano ni mu gihugu cya Mali. Ntago ibintu byorose. Uruhererekane rw'imodoka z'ingabo za leta ya Mali n'iz'abacancuro b'Abarusiya zaguye mu gico cy'inyeshyamba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Nyakanga mu majyaruguru y'igihugu cya Mali. Iki gitero cy'abarwanyi baharanira kwigenga mu mutwe wa Front de Libération de la Waza FLEI hamwe n'abarwanyi b'intagondwa bafite aho bahuriye na Al-Qaeda cyabaye kimwe mu byahitanye abantu benshi cyane cyane ku ngabo za leta ya Mali muri iyi myaka ya vuba, aho imodoka nyinshi zigize iryo tsinda zarashwe, ndetse abasirikare bagera kuri 50 nibura baricwa, nk'uko bigaragazwa n'imibare yatangajwe kuri iki cyumweru tariki ya 19 Nyakanga 2026. Uruhererekane rw'imodoka z'ingabo za leta ya Mali, abacancuro b'Abarusiya n'abarwanyi bashyigikiye guverinoma ryari rivuye mu mujyi wa Anefis ryerekeza ahitwa Gao, umujyi munini mu majyaruguru ya Mali. Amasasu yavugiye hagati y'akarere ka Tabrichat n'umujyi wa Tarkint, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru RFI cy'Abafaransa. Abarwanyi bagendera ku matwara kakaya k'Islam bafitanye isano na Al-Qaeda, ndetse n'abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mali bo mu nyeshyamba ziharanira kubohoza Azawad bari bateze igico, hanyuma basatira uruhererekane rw'izi modoka za Mali n'abacancuro b'Abarusiya. Amakuru ava muri ako gace ndetse no mu gisirikare avuga ko umubare w'abapfuye by'agateganyo uri hejuru cyane. Abasirikare barenga 50 bapfuye, kandi nibura 24 bafashwe nk'imfungwa, nk'uko byatangajwe n'umudepite wo mu gace k'amajyaruguru wegereye guverinoma kuri iki cyumweru tariki ya 19 Nyakanga. Amakuru avuga ko imodoka zatwitswe, kandi ibikoresho bya gisirikare byangijwe cyane cyangwa se byigarurirwa n'imitwe iharanira ubwigenge n'abajihadiste. Ingabo za leta zasohoye itangazo ryemera ibyabaye. Umutwe w'ingabo za Mali waguye mu gico. Ibyo ni ibyatangajwe na Etat Major ya Mali, yongeraho ko gusubiza igitero bikomeje. Urumva ko na Etat Major ya Mali yabyemeje. Reka aya makuru tuyasoreze hano.
ngo turaza gusubira tubageza andi makuru masha anytime rwose nimukureho urushinge. Umugabo witwa Pablo muri leta ya Kansas, umve ko ngusuje cyane na bagenzi bawe bagera kuri 2 n'abandi batandukanye bari muri leta ya Indiana, inshuti zacu ziri mu Bwongereza nka Roger muri Canada n'ahandi hatandukanye muri Australia, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo. Turabasuhuje umugoroba mwiza wo kuri iki cyumweru. Ariko ku rundi ruhande inshuti zacu ziri muri Central Africa, Mozambique na Sudani y'Amajyepfo, mwese aho muherereye mwumve ko tubasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza. Uwiteka akomeze kubagirira neza. Turaza gusubira mu kanya rwose tubagezaho izindi update. Murakoze cyane.